Salam juah-juah man kam krina perpulungan sini kelengi Tuhan. Salam si tandan man bandu si enda dengar kami ikut bergabung bas kebak tinenda. Bagepe salam tedahate man kam kekelengan kami si tetap setia ikut muat bagin guna dengkahkan kata di bata. Mari si benakan perpulungan jabu-jabunta ras kita rendi bas kitab dendenta nomor 300 siwah ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ope lengah sidengkahkan kata di bata ertoto kita. Tuhan, nggo sikap kami kerina anak-anak endu guna dengkahkan kata andu. Bagepe kemahandu nggo sikap guna nuriken karena kata andu. Bahan dagi Tuhan kata andu banci i antusi kami. Tersuruh dengan ergiah-giah ukur kami pe guna make kenca ras dalan kenca bas kegeluhan kami. Perlengkapi kemahandu Tuhan aru pemeteh ras kepentaran. Gelah lu bagai Bapa katandu epe sukah iang kai perpulungandu. Dengan pe tersuruh kerina ukurna guna dalan kenca bas kegeluhanna. Sebab Yesus Kristus Tuhan artoto kami ras ngatakan bujur man bandu. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab perbahanan rasul-rasul, bindu 10 sada, ayat 10 siwah seh kubas ayat 26. Iogeken kami isina nina bagenda. Kala si enggote man Yesus, merap arkiteken peniksan si jadi, kenca Stefanus ibunuh. Piga-piga kala seh Kupenika, Kiprus ras Antioquia. Ijai berita kena berita karena Yesus man kala jahudi saja. Tapi piga-piga kala si seh ku Antioquia kala Kiprus ras kala Kirene. Meritakan berita si meriah karena Tuhan Yesus man silabo kala jahudi pe. Tuhan nampati kala ibas dahinna. Maka enterem kala site dengan ngendesken dirina man Tuhan. Perpulungan si i Jerusalem megi berita karena kai singgo jadi i Antioquia. Maka isuruhna Barnabas kujah. Kencaseh Barnabas i Antioquia meriah kal ukurna ngidah lias ate di bata singgo seh man kala I ajukna perpulungan gelah tetap erkiniteken man Tuhan. Perbahan merandal kal Barnabas bagepe ia dem kesah si badia dengan enteguh kini tekena maka enterem kala te man Tuhan. Jenari berkat Barnabas ku Tarsus ndarami Saul. Kenca jumpa radu ia ku Antioquia. Sada tahun dekahna ia ras perpulungan janah ibas sada tahun enterem kala i ajarina. I Antioquia me tangtangna ajar-ajar i gelari Kristen. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, ibas perjalanan sejarah gereja,
Bapak Gerejanta Tertullianus pernah nuratkan maka nina darah orang mati martir adalah benih bagi gereja. Mati martir mekapkan mate mempertahankan kini tekena man Kristus. La iam biar ngenanami kini seran seh ngalukan kematen erkiteken paguhna kini tekena man Tuhan. Sebab biaren ia man Tuhan singasup namakan kula ras tendi ku neraka asangken man manusia si banci munuh kula. Maka sinen kuga kegeluhan perpulungan nenda kenca Stefanus ibunuh pengikut Kristus site man Yesus ngenanami erbagai-bagai kini seran. Tapi kini serandai la erbahanca berita si meriah ngadi iberitakan. Memang merap marpar kerina perpulungane. Tapi tupung ia merap marpar ijeme kesempatanna. Buktikan kini tekena nggo erbuah. Ara pendahin kesah si badia berkat me ia kerina kubas piga-piga daerah guna memberitakan kata di bata man kalak Jahudi bagepe man kalak silabo kalak Jahudi. Enda mekepeken ulih peniksandai. Berita si meriah barna beritakan. Labo erkiteken mate Stefanus, mate berita si meriah, ngadi berita si meriah, itebeng kebiaran berita si meriah, la kepe tertebeng pendahin kuasa kesah Tuhan. Makana berita si meriah enda tuhu kujapa pe ngorobarna iberitakan. Sindube dahinna megi-megi saja penggopang ersaksi dengan erberita. Si selama endang ngopang megi-megi pangka ersaksi ngora pangnaka ia ersaksi. Makana ibas ndahikan berita, ndahikan pebelangkan berita si meriah enda. Tuhan sinampati ibas dahine. Maka asandigan pe labo tertebeng, labo terpengadi dahin pebelangkan berita si meriah. Tetap ngeipake Tuhan anak-anakna guna beritakan katana. Enterem kalak site dengan ngendesken diri naman Tuhan. Sebab godat na ulihna. Balime ras perpulungan ian toki andai. Ijenda me teridah maka na pendahin kesah Tuhan erbahanca kalak te dingin ngasup ngendesken diri naman Tuhan. Laboban gegehta, laboban beluhna perberita si meriah erberita, tapi pendahin kesah Tuhan. Perberita si meriah perkakas Tuhan kap ngenca. Alat ibastan Tuhan gelah banci kalak enterem bengket kubas rara seni Kristus. Maka perpulungan si i Jerusalem pe megi berita kai singgo jadi ian tokia. Lakaya sini ekapken ulih kini teken. Ita kena kai si terjadi maka isuruhna Barnabas kujah. Engkai maka isuruhna Barnabas. Gelah banci Barnabas enda sidem alu kini teken dengan perbahanan na merandal dengan pe ia idemi alu kesah si badia meteguh kini tekena banci empat tetap ukur perpulungan si tading la ikut kiam la ikut nadingken kuta ingan na tadi. Maka Barnabas enda me si mempeteguhi kini tekan perpulungane.
Lid silaus berita merap marpar kupiga-piga ingan, tapi Barnabas isuruh perpulungan i Jerusalem guna empeteguhi kini tekan perpulungan alu pengajaran-pengajaran kata di bata. Engkai maka Barnabas lambiar. Rekiti-kitikan kesah di bata ringan basia. Kematen Stefanus la arbahanca iam biar. Tapi ngasup dengan pang ia bengket kubas kuta sebab kini terkena si enteguh persadana ras Tuhan dengan kesaksi badia siringan ibas ia maka ngasup ia tetap ngidah kini ulin di bata. Maka perpulungan pe tetap iajukna gelah te man Tuhan. Kalak si te labanci belas-belas nangan sa te man Tuhan. Harus cidah kena, ibu ti kena arah perbahanenna, arah lagu langkahna. Adi si kata kena ku te man Tuhan, labias, kai dagi buktina. Makana kepiken Barnabas pe berkat kaya ku Tarsus ndarami Saul. Kenca jumpa radu ras ia ku Antioquia, sada tahun dekahna ia ras perpulungan jana sada tahun enterem kala i ajarina gelah te man Tuhan. Ulih kini teken ngasup mereken waktu, ngasup mereken pemetah, ngasup makeken silit ibas ia guna kepentingan kala si deban. Ijenda mesi idah kegeluhan Barnabas daerah Saul sada tahun dekahna ibere kena geluhna guna ngajar, guna empeteguhi pengangkan perpulungan enda karena kata di bata gelah ulai yang geluh ibas arwate kebiaran, tapi tetap min ngasup ia ngidah pendahin Tuhan silabo pernah terpengadi manusia. Kini seran kegagalan entah pe la beruntung pinakit perbeben la arbahanca berita simrihai banci ngadi, apalagi peniksan entah pe fitnah si ilakokan manana anak Tuhan la arbahanca berita banci ngadi. Sebab engkai ise pelabo ngasup nebang pendahin kesah Tuhan, ise pelabo ngasup empengadi pendahin kuasa Tuhan. Enda mesi idah arah perpulungan dai penderitaan kama erbahanca, penyiksaan ende kama erbahanca berita si meriahai rembarna beritakan. Kuta si ita ding kendai pelit dengakang kalak si pangku je guna berita empat tetap ukur perpulungan si tading ije. Makana adi katakan gereja si ideal. Gereja si ngasup bertahan di tengah-tengah konflik. Bagai pengasup ngidah perbahanan Tuhan, kini ulin Tuhan arah perbeben sini ala kena. Labo ibas zona nyaman ngan kita ngasup ngatakan bujur man Tuhan. Enda me kegeluhan perpulungan dai semakanina i Antioquia me tangtangna ajar-ajar i gelari Kristen, pengikut Kristus. Darah mati martir dai, mati sahid. Me erbahanca rebuena kala bengket kubas rarasan ni Kristus. Lalu bagi seni naras turang sini kelengi Tuhan. Perpulungan Antioquia enda reteguhna persadana ras Tuhan. Git ia megiken kata pengajaran si ia jarken Barnabas ras Saul. Enda arkiteken iidahna maka Tuhan si erkuasa ngarak-ngarak njaga ras njayam kegeluhan perpulungan. Alu bagai dage krina pe kita
ibas masa pandemi COVID ras Omikron nenda. Kai dage banci si beritakan karena kata di bata. Kai dage banci si lakoken guna encidahkan kini tekenta. Gelah banci teridah perbahanan Tuhan simbelin ibas kegeluhan tak kerina. Adilakin teridah buktina ibas kita ngendesken diri taman Tuhan enda labo teruji kini tekenta. Kugakin cara ngendesken diri taman Tuhan. Adi sinendai perpulungan ian tukiandai. Maka peniksan eme erbahanca yang ngasup erberita. Penyiksan eme erbahanca ngasup ia ersaksi. Perbahan di bata singgo ia lo kena. Si iidahna layang ngasup empesiniksa ibas pusuhna. Bagai pe sinen kandai kegeluhan Barnabas ras perpulungan i Jerusalem. Iidahna situasi mister gerak kapusuhna guna empegegehi perpulungan alu mereken netapkan nempatkan perberita si meriah guna empeteguhi kini teken perpulungan Barnabas pelambiar amin na pelit ngeresikona bagi si inanami Stefanus pe bancikange inanamina. Maka adisinan perdalanan sejarah gereja pe bageng. Labor ngadi-ngadi kalak Kristen ngenanami penyiksaan, fitnah, penderitaan tetap ngelalapi alamina. Tapi buktina sengayak genduari labo tertebeng dahin pebelangkan berita si meriah. Labo ka urak kalak singgit beritakan berita si meriah. Amin na pe resiko na cukup tinggi. Lit saja nge ipake Tuhan kalak singgit ngendesken geluhna mempersembahkan dirina guna beritakan berita si meriah. Ela pendahinte labo ban erkecukupan erkelebihan kal makmur perberita si meriah tapi erkiteken Tuhan kin si erdahini bas pusuhna. Emas ka segala resiko tantangan pe ngasuk yang ala kenca. Lalu bagai dage senina rasturang sini kelengi Tuhan. Gereja yang ideal. Mekapkan gereja si ngasuk erberita i tengah-tengah tantangan. Ia tetap ngasup jadi petarung guna naksikan karena kebenaran kata di bata. La i andal kena gegehna, la i asam kena pementahna. Tapi pendahin Tuhan kuasa Tuhan mah erbahanca gereja banci tetap mempertahankan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Maka labo kita perlu biar gereja indah itadingkan ibasada paksa. Pengikut Kristus labo pernah pagi keri. Pengikut Kristus tetap ngepagi rebuena. Sebab dikune pelit kalak singgas-gasi gereja. Lit kalak singgit ngas-gasi pengikut Tuhan. Labo jelmane, labo gerejane secara bangunan fisik si igas-gasina. Tapi si mada gereja mekapkan Tuhan masih gas-gasina. Adi kapdu si igas-gasi manusia malabo kapdu yang ngasup. Isi kapdu ngasup ngelawan di bata. Perukuran di bata saja pela terukuri kita, apalagi ngelawan di bata. Maka tutus dengan setialah kita jadi pengikut Kristus. Lenga pelit penyiksaan man banta, lenga pelit ancaman man banta, nggo kita kisat. Malabo ence terancam kari maka kita nggo tutus erkini tekan dengan ngendeskan geluh taman Tuhan. Tutus dengan setialah kita jadi pengikut Kristus. Geluh tepe bas di batanari kap empuna.
Basianari kak berkata, ia empuna. Maka dikune si endesken pedirinta man Tuhan, ibas kegeluhan tasi kekurangan ras terbatas. Tuhan si memelihara rasin cukup kenca. Lah kita kekurangan iban Tuhan. Melala cara Tuhan memelihara geluh kalak si man bana. Ula penalem gegeh ras pemeta. Asa ngasupta dahi kenca, dahi ken alu tutus. Ras ertanggung jawab. Kekurangan taras keterbatasan te dibatasi ngelengkap bisa. Ulalit ukurta lama jingkat dahi kenca. Tutusi dahi ken. Tantangan sini hadapi kita pasti ngekarilit. Ibarat nadakam sini saja pe kita lapir ban kai pe cakapkan kalak. Erdahin pe kita cakapkan kalak nga. Daripada kai pe cakapkan nga pangan dahikan. Adilit kesalahan, lika kesempatan tak pekenasa. Adilit ngo si mahuli, ngo banci ipertahankan. Maay nga si inanami kalak Kristen. Bagi pe Stefanus, isalahkan kalak ia, idarami kalak salahna. Semakana pe ia, iadili, isidang, ibas pengadilan agama, layam biar. Menurut kalak si hadir ibas pengadilan agama dai, si Isa si kenai salah. Arkiteken eme ia ibenteri salu batu sengayak mate. Tapi lah akap na salah si Isa si kenai. Sebab iidahna tupung ia i pengadilan kesempatan na arberita si meriah. Adilamin day bagai labulik kesempatan na arberita si meriah i pengadilan agama. Arkitikin ia iadili kesempatan nar berita. Makalah bulit kai pesi salah bas dalani kegelukan nenda. Adi tetap kita komit ibas ndahikan dahinta sebagai pengikut Kristus. Lalit kai pesi kebetulan man Tuhan. Kerina kesempatan si terjadi bas kita ipe. Subuh bagi ukur tatah langpe. Cara Tuhan makikan kita guna beritakan berita si meriah. Lang megogong ngekap ate Stefanus mate, arkiteken mempertahankan kini tekena man Tuhan. Adi esa aja mindai pergogoi perpulungan ne kai pila bebanci ilakokan. Tapi arkiteken penik sandai lid si berkat, lid si bengkat. Berkat nadingken kuta, lid si bengkat ku kutae. Si tading ibas kutai pe rebuena bengkat kubas pengajaran kini teken. Sebab tutu satena megikan kata dibata. Maka sindeskanlah dirinta gelah harguna man kalak si debahan. Labo bias ninta aku kalak Kristen. Labo bias si katakan aku kalak si tutus gereja. Labo cukup si katakan aku man Tuhan. Mari dage si buktikan. Ibas kita ngendeskan diri taman Tuhan. Kugada ge caranta ngendeskan geluh taman Tuhan. Kai dage si iendeskan kita man Tuhan. Sebab kai pesilit ibas kita Tuhan kapempuna. Mari perpulungan sini kelengi Tuhan. Tetaplah kita ngasup. Ngidah perbahanan Tuhan bas geluh ta. Maka dikunekai pesi jadi. Siteh maka Tuhan tetap erdahin guna kini ulin man kalak site man bana. Amin. Mari ras-ras kita nehken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan rende kita ibas kitab dendenta nomor 288 ayat si pemena. Janah kita ngendesken persembahan ta.
Mari ras kita sadabas pertoton ertoto kita. Aluken kam dengan pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur singgoi persembahkan kami. Gelar rembarna berita andu si meriah iberitakan, dengan pebancir teguhna persadan kami irakut, dahin kekelengan pereh buena idahikan. Rah teremna serayandu mejingkat dahikan dahindu, arkiteken kam simbreken pemeteh ras kepentaran manbana. Kuasandu erdahin guna numpak-numpak dahin pelayananna. Tuhan ertoto kami, karena kerina anak-anak Tuhan, ijapa pe ia ringan, gelah banci jadi usihan ibas kini tekena, bagai pe ibas kini genggengena guna ngalakan perbeben. Sebab enterem kal nga anak-anak ndu, ngenanami erbagi-bagi kini seran ras perbeben, arkiteken kini tekena, arkiteken dahiken dahindu, jaga kawalindulah kerina serayandu, bagai pe anak-anak ndu, ibas mempertahankan kini tekena. Pasu-pasundu pe jabu-jabu ngawan perpulungendu, tambah-tambah ibreken kam kesehatan ras rezeki manbana. Orang tua kami singgo meganjang umurna pe tetap semangat, kini tekena tetap paguh, bagai pe kekelengenna jadi usihan man kerina anak ras kempu-kempuna. Bagai pe anak-anak kami si kitik denga, paguhlah penandaina karena kam Tuhan. Orang tua pe jadi usihan ibas erkini teken man anak-anak rikut bebas kekelengenna. Gerejandu pe banci encidahkan, buah kini tekena, bagai pe pengendesen geluhna man Tuhan. Seh maka tuhu-tuhu Tuhan, kesaksin geluh kami me jadi usihan man sinterem. Enda mo Bapa pengendesen geluh kami, anak du si sakit, ibas kuasandu madan pinakitna. Banci jadi pe perpulungan du bas pak saenda sanganar ceda ate, petetap kam dengan pegegehindulah ia. Dengan pe o Bapa silit perbebenna, serpang pula idur kam nari tentu iarap kena. Kam dage Bapa sir kuasa guna beri gegeh, kengasupen manbana guna ngalakan sa. Perpulungan du singena nami keriahan pe, tambah-tambahlah keriahan nukurna. Terpuji kam Tuhan arah kerina geluh kami, reh kami ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami, singgo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendah enda, alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami, olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari, sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Salam menjuah-juah man kam kerina perpulungan Tuhan ijapa piringan, kebaktin perpulungan jabu-jabun tanggodung. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan simberikan rezeki, ras kesehatan man banta. Menjuah-juah.